Hadin baka Mikalia Board of School Education kalapin banaya ke result jeng kena baya kon yak exam SSLC but HSSLC art sementara ke potrik jeli aja apu art kiarngot ki samla kentai jeng ke school senior higher secondary school Shillong la yorung ha ke top 20 kiti ki arngot ki bakan top ya ke samla label pala marwen kabla yo ya kendai pulai point sanpo percentage kabawan ha ke 6 position but ke samla Jasmika Shilla kabla yo ya ke kendai pu art point lai pulai kelawan ha ke lai position jaga secondary school living certificate examination aja apuar. Kamu pilih? Yang ada Jasmika Sheila. Pilihan dekat mana? Yang 13 position akan merit list. Ini hasil ni weh. Ada labat pala Shisha Marwan, bat ngawan ke position ke Bahindra ni Sinan High Secondary School. Ni merit list. Tapi saya belum tahu bapila wan position dia. So kemen mengapa tama nanduk ni kong yang pak ban pas pa ban menra buram hayang te ha school ru ke tahi. Ipan. Kemen Shibun ke gerak dalam ke Jingtrei jangan labun senam minta. Bang kemen meminta ke si gerak pray. Bang layak ruhi ke Thong apa sih ke Thong. Jadi gimak semua kamu hek tu. Compare ke health. Layak sisa. Kue. Ke maths 90, ke science 97, English 80, social science 92. Ipan. Ke health ngaruh layak sisa. Ke maths layak 97, science layak 95, social science layak 97, ke English part layak tang ni kupra 78. Tu kan ni kalau kajuk keli pi nomor wa macam sedang kedai kalau down. Porba dangkang dan ke online. Dia tu kan kajuk ni pi hendak pas ni perdan. Kajuk ni bun kajuk ni. Bun kajuk nomor ba teng entah ma ki hap syua syong hai hap syua le mobile. Te teng dombiang kan network tu ni syam jing entah ma download ki video saya itu bapak kena hikai but duk kena hikai jing hasko chi pendan kita ki zoom classes kita teng dom ha dombiang kan network pat te jencar ke ban join ke kelas bun jing jo hi ki jing jenjar kun bala oi laben ke jing dombiang kan network kantam sti besar ni kan let kan talong than re ngakermen ba wala kata dang la ban minat ala kat Tiga mutat lepas kelet dah ke kalau science eh haliki Rupang ngaruh alik science ana hasan kasih ke Thong trong pi mentah apa nak wan mak kuat benar ni Thong ke tak badang mix nama tak nak terus pangkikan tak mau ki kembang lama dah ke penting parongi opportunities job opportunities dia kita hi bukan ngata apa bibangan pas kini ki civil service exams lama dia kan mengaruh kalau hi pat dalam share pangkawai ke Thong dengan minat banyak ke bakam yang harga future ke kubur ba nomor ba pip lepas entah ke ba pip ai ke badang pun macam senang kuno ba hakin ke ban pun ajung lot dapat ke kubur ba kin ka kubur nak dapat kiwe message ka kubur ba ko man aish ki kena te kade ba ndai te bendu jingkan man wala phile yang no school na pun biang ka kanu ka na ma khatiar ke ndai bendu jingkan man dari ban Shitom bang baru kasyang baik hau Jingminot juga bat Jingtrei Shitom te wala skin demyo bon kentar ban krek kat rumah de ban dan kambek kini di baret rumah ban kam bha gen kum bai ong ni no hikaya haka English mo yo it's not about the quantity it's about the quality long kam syang pio khat ta pio khat lai kita le nada pio tang san ne du kentar long dan kampati itu rilak ban kentiu vision terang dah dapat ke kuat ke Jingminot kalau ke wei ke bapan poi ni sekatang but ke Jingtrei Shitom kalau ke wei hendak klaim itu angin nak ban poi sekatang
but kena sit jangan ya ki ban le ki exam prepare ban tre Shitom ban kre par bha ho ande tam ban su kre kar ande ban pelat por hakiwe ki kamru but konten Ayo sam jo kila don ki hakini senam bala ada kita awan semua. Kalau ketap si penduduk bor boleh kan. Kasong hakisi dan kisi berbunkan melak banyak perhatian dan kisi pada kulit bola kre. Ya, lo kunjuk tentang dan si long tentang kim ngadam dan beri hanya ke ngadam tengah ini tengah bun bahat terika mana te ngaruh isu sini te ya lek hina banyak bun kita.